Takuri na nkuchani inene gukonya kigina gya CDF gikirika kiri mugaro na watho ni untungu gya bunge ni kuthuja uritingu wa thirikari na batimenya kwithujira ngugi ya CDF ari bobongwa mwankana arwa turi kigina giki gya CDF ni kithiurunki ni mpangara tano na magamba ja koti ende abunge no betete na mbere kugitithia ngugi mwandiki wetu Antito Muthuri Murioki na kunirite onto bobo na ndene na gikini gichunche kya bithato na kya muthia kya ripoti ya mwanya Kuria kya CDF. Kwa miaka 23 nandiki kigina kya CDF kitwire kuma kiri kigina kya thirikari nene kigina gike giathurirwa kachunje kabiri gatante ithano kimbeca cionthe nora ukaimwankira na mbeca iji kachite gwito kigina kya CDF kure kira kinene mbeca iji chito kigina kya CDF igeta u to Senate nio area kende protect interest cha devolution Senate nio bwiri kuga mbia iji to kuga 2.5% chieta ke mashinani naja on the ground betse yu ni chokwe ne kiro ke budget ya counties chietenare na bobeze aja palo be county assembly ne di sheria kugatea that additional betse yu this percentage of money chikalo kito kide imbio the higher educational institutions chikalo kito kide the tertiary institutions na ande betse uchera na aja ande now the county assembly will be able now to make the laws to determine where that money goes. Okire mendekithia mwanya bangi baketho bakendekithia thikutho kwina bodi ya thuri ya gutegera mbeca iji uriketho igite kimacukuru muno moja primary na kinya senior secondary ito the tuna kinya board for example a national board ira utegera mathomo ja primary schools ira utegera ke disbursement mbeca cia junior secondary ka junior school na tutegere mauni jange ja secondary school kana rewo to apa secondary ka gintu ja keu senior secondary kende tegera maslai jau jedra manto jau jonde jege kithomo jare au kenda mbecha iria cie kwa mo cionde chimba kuithira mwana ari take skuru etakethira mbecha no if there is a way ningwetia there is a way fund yomba ko reformed it can managed from the way it has been managed. Kida iko entrenched in the constitution, iko entrenched in the constitution, kaneka tonyithwa ke katiba yetu na njira ere komba kwithirwa atia ikimeka ethwe more effective ke kuthomithia nkoroki kumitejanĩria na ndira tukinyite ni atia bunge batibiri kuthabathuri bebonga kwithura bena mbeca iji kagita gara seneti na kinya MCA batinacio meta nyungu that an MCA na bati kuthithia gintu kwitwa oversight member of parliament na bati kuthithiria executive kintu kwitwa oversight senator na bati kuthithiria executive kintu kwitwa oversight mumeru ku atiri ikwithira bwe watchman wa intobye muingi so utemenya kwithira oweru ari we member of parliament owewe onankari intobira bya muingi sawa uritabyo ngwe na withira bado no we watchman uro uikaritie kiri intobira chances are ugaichia intobira na waichia utemenya kwikondemwe the problem tukwithira tu nio in the entire nation ikwithira tutithira tu na members of parliament bakudea kuira kinya president makosa na rayari no ntumbi they are all accomplices of corruption bonde ibo tumira into bobo so wageria wita kuira president umura wenda mufulani nirakirwe na mbecha chiri inflated no ake ya kuira ura katwa ilinya we mauku ya CDF bro tumirite so kwa tu kai mochetho yo ngara na mbea kagutegura muno ninkuche nomba kumira kagita karia senete kwena mbeca iji cia kithirikari cha matura na bunge ba bunge nabo mbate kwenda onike yakwa I wholeheartedly support Senate non to inkona iba kuibanga bangaba there have been a piece of legislation to ensure this 2.5% of our national revenue ire tagi CDF chiucho kwa na matura na ke counties lakini hata CDF ikiondolewa upande wa national government ama national assembly hiyo 2.5%
hakuna vile itaenda kwa county vile Raila anataka. Bila nto kwenda buruburu kuigwa kana kwithira maoni yakwa ja kwenda gwita ndeo 2.5% ira ni thire bado itirachoka gitreasury kairi Muthuri Muriuki kirero kono mwanya kiureke CDF.